Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Hisakunaman rimashka. Añangukunata rikui. Paykuna imashina ruraqta rikuspa yachayari. Paykunaka ñawpaspa pusaqtapish, mandaqtapish, amutapish mana charinkunachu. Shina kashpapish, tamya punllakunapimi mikuyta charingapaqqa chaqra tandana usya punllakunapimi mikunataka tandachishpa alli wakichinkuna. Proverbio 6, 7 y 8. Usya punllakunaka oportunidadta mikun. Samana punllakunapi ashata samaringapaq, shinallataq kushikunkapaq. Chashnakaqpipish mana qillakuna kanapaqchu. Añangukunaka paykunapaq usya punllakunatami mawkan, tamya punllakunapaq allichirinkapaq. Chayshinallataqmi ñukanchik usya punllakuna shinataka shamuq punllakunapaq allichirinkapaq ukupay tukunchik. Mamakucha yaku filupi, piscina ladopi dormina, pelotawan puqllakunalla, redes sociales nishkakunapi kana, mana kashpaka peliculakunata rikunaka allikunami kay tukun. Shinapish tukuy horas ñukanchik kayaminchapaq imapi mana ayudanapaq kaqkunataka mana rurashpa katinachu kanchik. Usya samana punllakunapi mana kashpaka nishun vacacionespi imata ruray tukushpapish kayaminchapaq Dios imata kanpaq charishkapaq allichirinkapaq yuyari. Bibliata rizana imachari. Iglesiapi shuk ministeriowan tandarina chari. Kikinpaq familiawan tiempota charina. Mana kashpaka kanpaq cuerpota kuyuchita kallarina. Imata rurana kaqpipish kikinpaq makikunatapish tiempotapish choray. Shamuq vacaciones punllakunapi shuk allipaq ima rurayta charinkapaq. Diosta mañashun ñukanchikman shuk yuyayta shinallataq munaytapish kuchun. Kikinpaq shamuq samana punllakunapi imata ruranata ministishkapi ñawpaqman katiy tukunkapaq. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.